examination, the girl besides me scored 370 school fees. She did her examination from Nairobi, where the parents were staying. And they had their own challenges. They were not able to raise school fees and make arrangements for her to go to school. Until the grandparent, who is standing on my left, came to my school to tell me that the grandchild is in school and at home, and she's not able to join secondary school. So in my capacity as a principal of the school and as a father and a person who has got the heart to assist human beings where we can, I've offered her an opportunity to be in our school. As you know, girl child has got many problems, especially when she's left at home. There are so many challenges. There are men who are looking for her. Even when she wants to move out of the compound, it becomes so hard. How I pray that friends and relatives and anywhere wishers, please assist this girl so that she can be able to go to school and possibly where she will be a border. Arabati rumwanchu muligereria ndogo chira senchira yobo ikiranu ensema yabano botuko ekerorogendrete kwareganirwa no mulikeito Brighton Makoli oskobosio mangana siasa ensema yabasaye korwachi wodi ao asebunge ya Nyalibali Masaba county ya Kisii nigobanyara ko bakumirana asenka ya Dr. Daniel Manduku oyokoliye kergo kyobo jumbe korwa sensemeyo abo asibali ira yogo chako mobwate siana kwene kyabuna Manduku obeire omobunge asensemeyo. Sasa maleta ngoro kwerik nyekenya mkwa nde supporta yo mheshimiwa Daktari Daniel Manduku oyote nina sebo chimwe mwa Nyalibali Masaba. Asiri tukoli lero asenga ya iga Chicago na wabwata basaye constituency ngima asenjera yo kubakwanda na kubasabe kura irinde MOSS and parliament. Asego tubwata abantu constituency on speed 108 tubwata abantu 50-50 kuruperege tuo lakini kwa rabone china ambacho tanchi record state tubwata abantu 300 kurege tuo vale youth. So igole lero chiparchons bija Nyalibali Masaba na ochire injira ko chaga yabo mheshimiwa Daktari Manduku oyote nene kuriyo buchumbe kurwa sikero ya ODM. Chinga kiecho bano abasabo nigo batebire buna okoborwa kwemeremo ngati yemechando abasaye bagwetera asebunge yo ya Nyalibali Masaba asebali no kwege na buna Dr. Manduku na chigo kwanera engane yo na kobakonya asamagimabo asechinga kichirebosyo. Na ndo basaye the problem ne to bugate no employment na ndo to support ko na school because abandi mbaranda school asinge fees tali batarasoma na bo yona abali basomira mbaranya rachikazi ina reshida ina ne rasaba na youth to kagere tengo mheshimiwa Daktari Manduku orolekani ka umuntu ratokona. Omorai wekiama kia ODM oyole omorwanereria wekiama kia Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga no ali na babuatani baye asensema ya Elbagon imea Nakuru ase agendreto guyakira ekoko asatevire aiseko ira oborai ekerenge kenene agochego chakira nigo agochego kora omuchando bobokurumi asasabire abamenyi benseme yokumosira aseganga ya yokoligia ekiroge kenene kyuborai bwenze. Katiba mpya sio katiba mpya sasa tuko naye. Kile imebaki sasa ni kupigana na wale maadui wetu wanne wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ufisadi ni adui kwa sababu inatoa rasilimali kwa mfuko ya umma na weka kwa mfuko ya watu binafsi. Alafu wanatembea na hizo sasa, wanakuja naye wamebeba pesa kwa magunia, kuhonga naye watu. Anasema wao nataka kufanya rambe kwa vikundi ya vijana milioni 5. Rambe kwa vikundi ya kina mama milioni 5. Ati basi ya shule milioni 10. Ati gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 1.2 peke yake. Na hiyo ngine nataka wapi? Chinga kiecho omokonyo ye Martha Karua nere niga kwanire igoro yengana yobokurumi abo asasa biraba Kenya kubachora barai batabwati chimbwa chimbe anene mono bali babwate record yobokurumi asate biribuna etiketi ya Raila Karua nere rache kubakonya ba Kenya asoko baikiraneria amagenderero.
huwezi ukaajiri mtu ambaye umesikia anaiba mali ya watu au anapora. Mporaji anachukua chakula chako, sababu ile pesa serikali ingetumia kuleta gharama ya maisha na bei ya unga chini, ndio wanaweka kwa mfuko. Ile pesa ingesomesha mtoto yako, ndio inawekwa wapi? Mgonjwa wako anakufa bila dawa sababu pesa imekuliwa. Na waomba na wasihi, mnatujua tukiwa na kinara wangu Raila Amolo Odinga, tumenatetea watu tukiwa ndani ya serikali na tukiwa wapi? Nje. Mimi sijawahi kuwa kwa serikali miaka 10, hata yeye, lakini sauti zetu hamjakosa kusisikia wakati mko na shida. Omokonyo ye William Ruto ase obomo bwa Kenya Kwanza Rigathi Gachagua nigo bona boliwe koirania shilingi chimilioni 200 echio anyorete ase nchira yobotutukano korengana nere nigo asinyirwe kwerera enchira anyorete chibese echio okonachwa kwaimokiwa gose wakorwa amonomo na chebi nakorwa sekigambero kia High Court Esther Maina oyote babuna Gachagua nigo asinyire kwerera boikiranu naki anyorete chibese echio korende asensemo ya Gachagua nigatebire tarigo chiago sukamagega asiganga yayo komosira Dr. William Ruto abwasaboria ba Kenya komosira na kwene kiabuna Ruto onyalire ko bakago soa asenyomba yuborai. Abe, mimi wanajaribu kunihangaisha, walinisitaki, wakaniweka polisi, wakanifungia, leo wanataka kuninyang'anya pesa yangu. Mimi naambia Uhuru Kenyatta, pesa chukua. Mimi nikizaliwa nilikuja hii dunia bila chochote, nikiondoka nitaondoka bila chochote. Na hata ukininyang'anya pesa, hata ukinifunga, mimi na watu ya Mount Kenya hatuwezi wachana na William Samoei Ruto. Tutang'ang'ana na wewe na watu yako mpaka huyu William Ruto aingie State House. Omorai wekiama kia Agano Party David Mwaure Wahiga nigonere agendereirie chikampeni chae asense ya Kenya asaburiria ba Kenya komosira na komwali baga eliokobo morai gatano asense ya Kenya asatebire nere bwika oranyarko bakago tanga na goticha emeng'anyi yabakurumi aiga Kenya asoboiga tebire nache gwikirania amagenderero asichinsemo ao ime ya Kenya kuendelesha inchi kuchukuliwa na watu, zingine zikapelekwa inchi za nje, zingine zikawekwa mifuko ya watu, vingine hata hatujui siko wapi because tuko na vitu tunaita secret contracts in this country. Mimi ndiye tu nilianza kuongelelea mwezi mmoja na kuhusu corruption. Nikasema I am going to be the president who is going to get corrupt Kenya completely rid of corruption. Nara yo mwanchu muligereria korwa sensema ya siasa kolenda mange chikoraga emo ya bono botuko no cheko ya nyora senchira yoboikira numbi ya mono wachora gotobwatia gwetira senchira ye mitandao na boigo kuligereria gitaseni kiao na mbemo Ndizi TV nero wansu bomugusi to baisa gosuka sengencho merobelie menge emia ncherere gocha ole to waterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta olione kia mariogine chibicha wikira senchira erengikeranu nigakoro kwa Petronila Mokeira na inche nako yaletera asenchira yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.